ane bewura mu menum wie mo fi se ma bonti mada enti o mpagya me kwoto hall ho na mo de oba afoforo no besin wura dem ho nti me amagro ne shaase ya na me so me sole ko bie dan no me so ba ne mu me so be ma ne mu a obebo me apra me nti me so be ma ne mu me so ba ne mu ti ehwa na me kunu pie no kwatam ade dia beti aso de blog na ya blog fi se na bia adwura gu fom o de blog bo mi ti me hwe fom a na oyira ya o de oba ne koye Charity auntie be ma na di kan de aba ye woma abo tirimu pe wakwada ya sabia de to so mienu asan de den woma blog pachan enu so asan de bo wutiri enu so de bo mi tin sa de be ya meja oba no mu wani so ti wuja pacha obo mi tin de mi wani so chi mi ma ho hwe biem ene mani so chi na je say de wo kan metiase a be ma ne de apatashi ekogu pito dokodoko ni mu senka wonoma na waborada na wanya kwan de ne mpena no aba be hyedem ena so hu nyansa ko hwie de apatashi wom ni guye ena anom dokodoko ne nko a na hye dada ho no say wabo ena omo tem ko to baabi ena ode ne mpena no besen ko da dem wo da ho teya ma adwuma ne hyase say omo de akatima kapen na gani tietiam no ka ne sen o jesu aji na me se da bi agro no koso ntima me nsole du sorry de na hu yi timi sorry ya no mu nyina abo naked e wo ho a o madwuma koso denden wo mabo naked pachan na ho na da soro na gani butu ho e na me kunu nso gina soro wabo ne dogi pachan kai ti ahwa na me so ga no kon na hu ye de na ho ye o me ho aya me hwe esa me hyeden wo ye man hwe because me nko na me wo ho nti esa me hyaku me nya kukuduro edi si okun anim ti me so ga no kon se de be ba bia nyankopon be boa me so ga no kon mu nti e ba sa papa na ya hwe ofiri ho boko epie ye nti de me ti asa de block na be bo mi tim nti ano nso so mani su chi mi na me da fom nti mi ti mani no na me da Mr. Peter no hall honom aya ahomache na me sole ba me hall honom nti me ba ya na nipa guo mpenifo obia betu me foko nti kusase hene ene mpenifo nyina ba ya no na me ka se nti sa omude oba bi na ba ye ena opra me obo me to na odo ba ne pie nti ma no me nsa na omude bre me no omo na ekoto bre me enu nie na mde nsa ne kire omo na no etu twae nti mi guso da bia me wafu ma mba ne betumi abetumi mitumi dua nkruma no ma betu ahye me so ho ne mpenafo no aya subonta ho no no ende nya asem ketua me famu saa me banyinsa me bai ena otam me koslem sa yesi moto ne wafase moto na ode me koslem eno na osa de obabae sa tam na ma do ya twe ablu apata mienu ena ode sa ba ne besi ho na ode me ko tuslem ode me tuslem wa ma me 10 pesos mpo be mani ska je se ne maame me bewo me da hospital a obi ame yimi obi na didi a oka na ode ama no time a wode dua ene blog ni bo utiri mu na wo sen na satan no ma wo ba ko afi na menye ma me ya wo enti time ode bo utim na wo nyem da bi ode bo utim na chi ena asa ne kwoto aso anyi sen ne ba ba chan enti mi ko siran ko wo ye obi anyi me mia maame bi na be yi ne ba no sa wa che wa ha obi sa se me free hin na me free kro na ye frɛ no songo no ena ode me si motokia mu na ma me ko fie na me dru fie nso nya asem ketoa ye ma aduane ndi me baba no Nyankopɔn nhira no me ma ne mbreda me baba no okotena aduase no atete nduaba no wadi maame we ma ye aduane a oso de mankraman maame ben ne maame osenkraman na hwe no mpachan esa wase mpachan osenkraman na hwe no ofie ho ti omame ame ye aduane etiti gu nsuom na de amankraman na me ne me ba no yete ho ti me ko titi kukadua me ko furu kukadua obi a ahwefo a mo hwe me aye kusasfo nyina omunim se de kukadua sete kakraka ti so nyina me mfuru bi da enti me ko titi ye na ankrofo bi giye na mo furu titi maame eno na me ton ye na mde ye kaska dwane ba adwura me bedura adwura na me beton asomade
nti o maame kodua na bulo be 3 na me ba fie 3 ni mu no sa mitumi kwa fa asomade efise binimu eje asomade aye Friday na ye yawada nti me kwa fa asomade 6 na ma bedru fie ade chen sa me de asomade e kope na me ka say me sorry me se me kwa private aba me kwa ba na bra no me wura dem ho no wasumi api abonten me ya ne hwe me no kasa na mpie ye Mr. Ura no asumi api abonten adan ya me kwa fa asomade ma bodwaman enti nya ade ametumi awura ne fie ho abusiafo omofra abusiafo ma ne bae ye nyina ahia ye kan fa so onwale me biem na abusiafo koya na abusiafo nso kanche me se me magu abusiani ma sese dia ende me sumi mfra abusiani mu ye wo me duam papa kuma ye fra na abulai bebuo we minim bebuo no se ye wo me duam mesa koduam ti me mfiri hanko wo papa nua ne kansa me ba chan na wa misa ne say ye wo me duam mesa koduam na kire sen wa misa no pa cha na asem no mu edu na mpenifo te wo ye mame yi anu mpo pama na ye pamme na ya mpasa wo ba adwaman pa cha da bi na de na be ma ne hu ya wo kansa wa ba adwaman minim kira kra na okase makuma na ka say makobo dwama wo molidifo ho na me fa asomade nso anya molidifo asomade company a me fa asomade ho onim ji receipt na hwe ni nyina so onhwe ntimi nko wone ne tena wo fa na chida na pacho da bi onye me ho ade kra wanche uda pacho da bi ye de omutwa akokọ wia ye ntimi nko beebi abiem ukọ beebi a obewu nti ye de ye ntesa nti se omutwa akokọ na ede ehu bi kura hye wo mu ntimi fa wuku na chi pacho da bi kwa ubewu be ma no ne be ma edikan a uhia no anase na wahia be ma da pacho da bi nyon na edikan a me hia no okay na ma hia be ma da Usi uhia no na ono na wie SHS mpachan wona mo na nso wa wie den mpacha na me wie hwe efisa abusiafo de ye nante saa gigiska dia ye koye adwuma ha no magiska kopemta ma ye be bobɔ no fo so mo de ye ma aware ti de bia mo de tuo me de bia me se rade se mi manko school se mi sua adwuma ti de bia me de mi dwane omudu mu chini kwan fa bia na omudu ya koma be ma wura be ma fie omudu ye ko wura be ma fie ne ya dwane sa me mom de da say o ka say omudu mu chini ya akire na omudu mo ma aware enti omudu mu chini ko he omudu mi ko Koduvua uye adwuma bosume miensa na o ma beji ska bosume miensa na o ma beji ska se ya na ya omudu ye ada o ma me no papa we maame ne papa oho papa de o so ye me maame aduro na o wale no enti maame kura de oni tumi bia wo ye ho o papa na ne kan papa mai ono na bie na no se o ye o maame aduro ai no wale no na so papa ye o maame for girls ai enti maame kura de eduane me ka se na kura so kura de for girls fa ho ben nti o mo de na kwatena slem obi obema na eduane kura ni o wa ahoma bi o de chichiri ni ye mfunu o chichiri ni yem se ya ekomunde ne da not wo me maame nti wa na mo de ne ewo menti ase wo papa ye no for girls na chi no wo de na kwa akwotena esirem e no de ahoma chichiri ni yem okwan ben so ye ni sute ye nyini ye no ye hu se maame de bia o chichiri ni yem na mbisa no no se eduane bia ni ho nti wa chichiri ni yem a ekombe de no nti sana maame nti maame kra de odi agro ya ho meku na afiri wiase nti sana etie wo maame a wo sen pacho wa wo 14 wo to so sen 10 o mu nyina ate ase pachan ba ko pe na frame afa to aso be ma no o so wakọ akọbọ adwaman yenko ye nuru ho no me akọbọ adwaman nti o mu kan me de nkura no koda school dem sa na man bi be kan che me se me sra bra ne se me sra me mbo adwaman e Maame mfa nkura ne nra dem honya sa nkura no nkwa dansem bebi a yeda ne nye papa ne se da bi o ma ye nra dem ho no nti school dem na mambe ka ncha me se me nkokuma ase nkopa adwuma ye na me se na me mba ne se na me ye omo no se fa omo koma be ma no na me se me ndey no se nya kokudo na fa omo kosi be ma ne nchen ampa me koye be ma ni ho na me de omo si ne puna anim enti fiewura ne ba no na me kan je nse me slow hwe me mba na mame
na bema ne ba ode na show nsem na osi yo na mekọ Kumase na mekọ to kaye ofo me no omoso ano makakra na mambi obefa me o kire me se me mfa no ma nko bebi me si minnim ho no sa kaye ni a wonnim bebi a di adwuma na ye na mse me hairdresser me sha ase kire no so obefa me na makọ chinchinam na ode mekọ abo na mekọ chinchinam nti na ne bra bia tukwan na ose me nkoda ne dem ho na mekoda ne dem ho nti ne dem ho na me da na bla ne bae na o kirechire mu cha na ose da bi obewale ge no nti o kan na me se me ni obi abusiafo nso ayi me afiri abusiam na ose obewale me nti ono me tena dem mu bosu me pepepe se na me ni nuanu mo ka se nti o mo kan kire abusiafo nse me wo ha nti maame papa ne be pa achew esa agi me ko se me nko nyasa me mba ne pese omu wo mo yale ya omo nkwa dansem nti me nko ye mamre bi wosilem na sa mamre ne me ye wi a me mba no ho beto mo nti me mpa wale na me ko me baby na msi yo sa me mba ne be wudi a amamre ne be kokoye me koye me ko druslem ye ro me ho naked e wo bedwom nipa nyina be gina me nchen fi se na omo ya amamre wankata wonofo ho wajapade wan hwehwe bia hwene nkwa na hye me ena oba akọkọ na se da mi gina ma me mba nti me force gina ye me se da se bia de o metwa picture de ndi eminim but na kuma ewo me musa me gina ma me mba no me ma omu wuda eti denti na omo se wo ma ne bewu se wankwa nkọworo wo ho a minim omo se be ma na me ne ti wo Kumase ni nti no Jisa me kworo me ho. Na de na so wan twen ama waware na anwu. Empanifo anya amamre anwu so ansa na akofa be ma foforo. Ye de no omo ngu awale no. Ji udwane kofa be ma. Ansa na awale na. Na de na okofa be ma no entimi angu aware no. En no omo de adada be dada me. E de me mba ni gina no se an. Se man kwaya amamre na me mba ni bewu. Amamre bi gu ba bi pa o. To aso me pese mi hu de sese esinti a waba no ti me ro me hu obedwo mu twa akokọ nyina akọ wie ye ukunu ne friend sen your friend Robert Avoka. Robert, good morning. Good morning. Me ba cho pombo ko de Emi adome. Your friend me Frimpomaa ha Lawson TV na charity wa ha me pese hu gina so din na nasem a wo ka no wutie se de be ya betimi ayi ano ama me why charity to aso nti ye ro me ho obedwo mu twa ma akokọ de me bae omu wie omu sese ma nwale be ma na me sume de metumi awu na ese me sa akomachi na me kwotena be ma no ho nkula ne nti ti me kwotena ne ho ende na afa de e ba na eboro so eboro ukwu adwuma be sole na oda basket mu sesen obe bo wa to basket mu fi se ne mba ope omo na ope omu ofie nya hotel nti ubesole ubeti weni na oda basket mu oye ho ade mpachan amamre ni nyina oye mpacha da bi oye jaden otua na ntwe de mi ho ase na ntwe ba akope na otua na wose ko otua sen so otua 4 de nti no otua ba akope wajan minim sakusasi ni amo pese ya wale omu nti no baby a akoto ne de na je se eye ma omo nti omansa amfi biem nti echire na nsan ya mu no yekotwa ablo na ya bulo abo me nkwa na migina so ablo no gu trata no mu ma ya wie me na akra ketue bi ya wie ye no na ese odi ablo no gu trata nti ablo dua no me be sesa ablo dua no kra Robert de jatu ablo dua no mu me sesa ya menya bag nti odi ablo no ba fie na me sa me de ne wen wasi die ebedi na esi ho no no na msa me de en maja me salum 1 week ni ye wa adwuma nti se menya cream ne no ma na ma ekosha ablo ekosha salum no wasi minim na me de nsa ka ablo na ade a de be ye me no me so ma nkasa me fa pan akwase sa me no ma de ma kosi o nim se me fa ablo no no de agimanim ende charity we sure say nsama wo kan ye no kre serious pa on na gina so amekasa no ode jimanim ema carpenter ni award den ho epie ba ebisasa de mitia mu no obisasa de oso wa anya mehwe
oso wa amfa ne nsa na so nkura carpenter ni bisa wan kan hwe me se wa abọ me no oso wa anya me hwe satan ma anim kura so a ose wa amfa ne nsa nka me wa amfa ne nsa nka me kura enti apra na me sesa me mba call shop honom ne yekoda honom no frɛ me bra kanchen se me bodwa ma nti me nda fie me bra nso antimi ambisa nse enti enkura no nso mpo wai se wa twa dem ho picture nyina akira me bra oso wantimi ambisa nse na nkura no nso mpo wai nti eda honom a ye ne sofo bi ya na obeto aburo ekrom honom me kanche no se me mra akra me pa adwuma ye nya sadakro mewu nkura na mete o mo mesa wu aja o mo na me suyo nti sofo no ma me sika se me nto ba ile 100 cedis emre no nam de ma driver bi wa amfa ba ile na mada nti dakro me firi adwuma ekofie emre bi okoje aduro yi me nyense e ma ade bi beda me ha on na gina so America no ade bi beda o he ade beda da so da ha sisi a oyefuno won fe ho ma se nti akora na ba no oba wie ye but ade bi sa free me ye beda sei na wanya bosome sen na wanya bosome nsia nyinse na nya bosome nsia ba chan denti na okoto aduro be se nyinse no minim odeme kwa bibidro ene de minim ono bi charity aden onye nse bia na wa pedro no bibia ye bisawa minim utuweso wonya akora na oba panimu a wonye bosumi nsia be ma tamu akora bibiduro wura ho akomo waduro e de se nyinsa bisawa se denti no se se nyinsa a wosi minim wan kan jem se minsa nyinsa o se duro no meje ahwa akora like ya ye kwaji bibiduro san ma me se 1 week me sa beje eduro nti wan kan kire o se abortion o de o kwa kwaye baby obeye bibia on kan jem se abortion bia no o ye eno aye ododo sen wa ye memiensa ba ku bi o ma me checki mai ehwe no no ankasa je kohwe nti o ba ye na adwuna ye beda no no de eduro bi hye ma se na mbisa se de no se ye de boy ho ban eno so o de hye wo wase pachan o de okọ checki ayi ni ba ye wan kan jem se wonyem ana se wonyem o de hye wase o san no die na o de hye ma se no ne me die o de hye ma se no ne me die enti ho no on na gina so amekasa o jame ho Peter ne besesa ne normal freedom ho me yeduane ma omudie Peter besesa ne normal freedom ho ma omode koy e jame nko a odem ho abla obeyi menyensa na mame me bra ho sa ma omko friend ne bra ye Jacob e baaye one ne yere Jacob ne gina ho friend me fie abusiafo ma omo ba fie ho be hwe me enu so odwane free honom charity apart from say enema ode bubo otirim ni ade ejaw eniyade no asan ma wadwemu hawa na mpacho ma adwen nyina ye adwuma obisa na obeka nchiro me de aduane sisukura na ahye sisi ama adwuma ma ye hairdresser ye frame network aden obi ye ni ti kama me ye ni ti kama na ode ko nipa foforo ba pe me nkai de me ye ni ti na say wadwen etete ko mpacha enti na from network mpacha oh god me ye adwuma pa me ye millet kenke adwurafo nyina nim me ye adwuma edu Sunday me nkwa asore makwa asore akakra bi eti etekosa a we ye den etekosa me nkai hwe bia nde se mete wani me nkai hwe me su nyina da na mesere nde o ka me ana mesere fisa adwen ni nye bie fa utirimu ba nti we ya salum ho obeto me no brani shia me na mabuto ameda ho bra bi na eho na ye me ya nti na mabuto ameda ho nti brani shia me no so oh sister opede ho ana me so oh ma me yem ho baby ya me ya no se ende ma me ngina okada na nko na ye kwan so nye ugina okada emfa na bra no ejina okada wa anya okada na me se ende ma me nko me shop ho nkoda nti shop ho na me kwa na bra ni di machi se da sie ne de o ntumi nja me nkwa hanso wifo nkwa na bra ni ko gina me nchen o shop nti na me ne me ba na ekofie nti me ba ni di kan ya okoto mi hu ohu papa na okwan so ohu no ohe o na mi kunu no e fa okada ba shop honom beto bra no obisa sa opede o ha na so o ye sister no na me beto no ha na oda ho nti na me de na aba ha no mimpo mi twom o hwa asebio no onum
wi ni bi nti o twom me shop honom wi fo no ho nti o kunu o hye ana da bi na bra na o hwa na o kan sa nkrofo no ho bi nti o twom nti o hu me na o fa me o ma me ba hanam nti o ko bra me kunu so o ma ne nko na ade nti na no obi yire e wo shop honom this time na bra ne so oh me sister your friend me sister o mu sister na me nti ye ne na ye adwuma da na bra ne ma me bobo ne me kunu no mama no send me picture ma bra no so oh o send me picture ma me kunu no so oh minim no pa anya se minim no wa ampene no sha se twe bra na ta na bra ne je no ho na se na dwen ye ne se oni bra ne so twempena na dwen se ya da wo shop ho krampo na dwen no na ufri be ma ni fi a shop honom na akokoda se me free honom me ye kwaya busiafo fi a mesa pa me se ye mra be ma ni fie fi se ye ntena fi o ama me nuan mu nyina adwane agya o mba me de me se me ye sa nkura na bra bo ehu hia chese wote aware na se na se enye na upese nka agya yesi kuntunu hwen ya ni nchia na ekọ wo se wachi ebe fie a wo be fie a ye mountain na fie ye ma wo ntena fie jese wo san akotena aware na ye buru pu no san akotena mu ana se udwane ebinumu adwane ande ma me wukura onim bebi anemma wo ma dwane me so me ndwane nja nkura no tese dia na ope sisi a shop onom no otiem ono nso obo me ho na me pian me yesa me dwane na odwane di machi nti gota bi da ho na obo ma bati sei me free to e na otiem achi chom na osaso mi mo sende wi ase nyina beba be hu me otwe me saa de me ko shop and the left and right obo me saa frɛ papa bi ma no betan ho no papa no tumayi ne sende nipa beba be hu me no kra me je me ho dwane sa kodu me mba gufie nsa dwane kodru fie ade acha no ma lock me den junso kra me ntumi njunso bi se charity me pe denti a wode ukunu na ba denti a me de me kunu na ba nsisi a obi afra se me baba ayo no onda fie ono se wode me free fie mpa chan ukwan me kwa akra be bosumi seni be bosumi nsianie me anso na me sa hwe nkola no udwane ko ye wabusuafo afre oda mbacho mo friend bram ne from no mo friend me ba ko pe aye me bra be na frɛ wo me kunu no na frɛ mo na bo kunu din me kunu Robert Avoka ono na frɛ mo e na me bra David e frɛ me ba ko me be kasa o se mame nkasa man mame nhye na bufuo me miama no na mbese nkofie ho no unua be ma ne kansa unua be ma e David no se ye buru ni nyina no waka kyerɛ ne da ye buru me no me ko report ma prosini ba ko o frɛ me papa kuma bulai wa amba o de hye me bra ne nsa na me bra ne se wo ye mfa be ma nko police station nti wo gu ya busia na ni mase pa ti minim se nda ma ba ha na me die me sa kwa nyame ampata o de me be jinsa abode fi se ye friends police station kura na magu o mani mase na ha de nsa abode na aka eno ne ya wo bra pani no ai o maame no papa ba pa mpa cho da bi na de na wunua no mankasa maame kro papa kro ma no de na omo ya fa asemwe ho emba no doso nti mba na omo teteye emba no doso yenso na omo de ye gi na ntwie no nti ye ni tumi bia wo omo so ye ni tumi bia wo omo so se de na pese Robert ye me pese Robert emfa nkra ne ma me omo nante basa wiase nyina nkra nya ye nkwa ye mba nti Robert mfa nkra ne ma me na me ntena fa akonhwa awale ne de me nkɔ biem awale ne me nkɔ biem me pese me hwa me mba pese me tena fa akohwa mba ende wa pra me free me ti so kwape me na ase nyina baby ani ho a metumi ye adwuma me ti ya so aton wa manana Charity wa bi se wa busua no e bia no watu aka o wa busua ton wa ma no de wo ka mi be se maje di o se be metimi yo ba yakayaka de se minti bi da so mu a omo de asew omo be kokoya asew ade fefefe wo hodom ene na ehia omo me papa wuye no me boka ye aduane manipa me wodom pa Robert gina ho jinsa abone ani nyina wa ama me 10 pesos yes akwa osilem nsoso omo sa bonsa omo sa bonsa omo kuma bua bi asewfo gina ho omo di scam ma oba na ene na ode be ye odwa tire wo no maame ye wale ye maame charwate kura omo ma ne bi
ye we ase na ebe ma maame bibi kakra Robert maame omo diskani na hye makumansa satam no aba wale foforo Robert maame jiskani na afri ne nsem se omo mfa maame nti omo mfa ma ne mfa nkofi o jiskana wanyina ye na ase biem na odwane ko ne kurom o frize bla na yesu ye free galuti mpani nti o diskani dwane ko ne kurom nyam se enka no kana kaska me de be free honom aba edwura kra na minibi me maame nso on ka hwe because oka kura omo mfa ne ho nche no e wo honom Charity wanya mfie sen pacho me mfie de minim kura adentia minim kura Hello Robert Hello. Robert Kafra ahoma ne tito mu na Charity nsam a wo ka no chese mafo awokra de me ho adwiri me ankasa woso wo de kwa aware yi mu yi wonya aware mu anije da ayakayaka de utimi ede woma body team na nani so ate ne jira o se Damascus kwan mu de tosu mienu o de block ebo ni trim e wo bra na wo ne oba kate kwa no o se manim be guase na me ye ma adwensa me nwale na obema me adidi ball so dabi uni di ball so Ghana hamra wa hapa emra wa Ghana na sesi a wo hefa o we dwura sisi a oye di adwuma oye teacher adwuma oye o school ben ni school no kra minim ewo malama midu school sesi a ye besenka adwura police fo tie ya wom nkofa be ma ne ten bi ni se ye frɛ na me bobo nsɛm no so akyerɛ no wakate no me mpɛsɛ magye di sɛ de ɔde ayɛwo no ɛyɛ no korɛ enti mepaacho Robert pike call no ye ne won kasa kyerɛ wo die mu na ntɔ asumu me mpɛsɛ magya agyewo abra me nyantie wasɛm Hello Robert yes hello With you. Robert Kafra we yira sem a wo kan na me bobo so align ne kateye no wo so wo ne be fie ho Martinina. de no kan nyina wati wi ya no sen Robert so wati wi ya no sen Madam. Baby you. Nsema okay na friend me. Ni ya we say you was saying to say ka anyway you man Lawson FM. wow yo kani na friend Robert wa mo na mananko hospital no correct won fa aba money trim amana report ama police na no correct Robert me say be say obiem won fa ba am money trim amana ntia hwe ankwada hospital no correct madam na ede na otu fifie ho everyone ede adia everyone di ntia otu ha yeah wo na ne tie wo na wakwa kotue na ntwie aya ne ho ade ede na ba betena fie nti se asomdwe wo fie a menyi ni se charity tie wa bodam se obesesa ne niema ede akonti wo ni kunu no de na si wo fie a e ma charity sesa ne niema asemi ni na say Lawson FM. okay nene yembe ma into one so be mbembe ma enti asori ha oni mbembe na chato WhatsApp almost me to me text videos emano eka ebisa WhatsApp na ode dede saa na ore wa no ma a me nten ejo ena da ko wakwa ijuma apo wa yimwe a wone nkola na ba fi o nkola na be duru kwa ma wo so mo ndi kan wo ba wo je ari aba ena wo sa ni chiko kru dia kwa na ka chere no o ko kru ni wa ma me cheni sa ma ba sa de lai sa on beke ni sa ni dia on beke ena me se mi ho mo ka chere ena me so mu dai nti mi so ye na about 12:30 wamba ena me se mi ko so ko he se ahona wa it because you ho no wa lo ko so ni inside enti ni bomu
the boom no, man, take a boom, we turn on, just some grabber, or saying, Bibia, and so be. You drove 5 to 10 minutes, one be shopping. And it is a bonnet to one be, but I won't be. Oh dear, I won't hold them and I said them more. I dare in a woman or better, better, a hand 12, getting to 1. Say, I've been on top there, man, sorry, me buy Anna, me, boy, who know a fire sooner the idea, and I didn't ever. I did, and because the little bus you, no, Larry, ever come to quite well. In the phone, what's me? No minimum problem, only with your power. One of our friends are one of money. And I want that two, no, only see. I don't know why my boy now found by people. And shop one hour the work. Now, Robert, don't see ya or quite that shop hole. Oh, no, I mean, the only issue there, the only issue they say. On them do come out phone. The Kabia, and Poma Baina, Ukon or phone, so I was suspected on the Mama Chimpana. Oh, Bemono back at every that I allow you. Not a more cow or dog horse and more a phone so. Many times of them are not missing me. Take these videos, I send them out. Now, I didn't know about our phone, so Bemet me send the Pono and our phone so. Man, no crab him. Now, they make kindness say, Emrebio to me that them, not for the sending the guests for Ubedi Apple, not their face. No, I send it. And to Maame Frimpomaa Baba will say, and to their Broadway, me pano, and to an song called Shemishuni be a band dana, and to me chain or Buffia or the down man Beffro now so what sending me be near, I shall say, Benny Yana saying, and the down mamma. No craning a mere mill of a bucket of a bucket, dear. Oh, Jane, and not a tobo. 1 year, dear, about 1 4 dear. Sabema na kwa suspect and answer or no baby, chimpana watia. Uno be shut that, and your bibisa enfunable, and found say your mammy, say your papa. Yes, should I bibisa or phone so. Man, no cranny say, me damn pass one you me. Or some in San Fatano. Miss Ada, we are one way you or some in San Fatamiswa. Mulam no who me baby I met that. Robert. Now, sir, we know about Robert, sir, we know about it. Now, Obani, ya mema, sama, bro. Mambo, I say, me go no, boy, Bacha, also one boy. Now, tell me, Miss Out. Dear, see ya, Miss Apitamo. At the Melco Hospital, I was so cono. Also, one boy, didn't know some about Diano. Didn't know some about Diano. Can you know, Mammy? Hello? Didn't know about Diano. What is our question, Yano? I'm me cut over media. On some minute over media. Nancy, I was a man sending 5 million mount. Now, call baby, almost on my boy, dear. My boy, dear, until me do me sit and my say, my boy, dear, me sending 5 million mano. 5 million, me tip bin in a Jones so Accra. Me sending 5 million at the mao. Maybe let me say, maybe say, me sending 5 million ma one now say one who Nenso. Yes, a member and Danny Driano. Robert says, what in fa? What's what your car? Also, what's your car? Then the best yama, Bema, why you about 1 day on the say? Na Obana swat your car, didn't see your cotton car. I thought because then you see me we are Bema, Robert, we are Bema, young man, some we are Bema, we are Busianity. And it's our no irete. Now you don't talk what na Accra, Dintina Obano, what to what na Accra. That's what I say. The ACR, what they do so clever, man, come out and you know, money interrupt here. So, won't you remember the ban one man? And it was so free, the NTR, what to a free chain, Aquatra no. And the yes, no. It's Wednesday, Tuesday rather. And the after Tuesday, no. I say, I say many parties, but then another other fun on it in regular morning. Now, then another funny day. The man in say, your mamma, no, you offer which you are, want to know well, with it.
and all better Tuesday no. The Wednesday, and I will pay Koijuma. A Koijuma no, Wamba, Mr. Wamba. After my friend, I want to take the course of our or Nivo or Locket. Actually, my friend is on to keep me friendly. Sarah Pacho me be so as and Bana, for now, so drama out in bed that Bama then be mana. Fit is our woman and me down fear how many weeks and I need P. Free car crack. Mammy, come out or Cassani, Mammy, come out. And you want to call my friend is I want to take 3 days, 4 days, want to take. Me say and me say no the busia for ball money say no obana or 3 million baby for one crame me say no I for one pick ta you so about 1 week and me say no pick na busia say what ni also wakra day and ko pe jumaye say na wo ko no are na wankra me wo sa ko duru wa me fra won pick Zintra. One month to be the Okan and already of a page married. You can't be besides India or you're not your tail over there or be Yano. Now, Mammy, and now I can't run and make another office. So 1 hour, the hour, 10 hours, or so could see you. Now, and I'm a female for tiny Panama and Mammy now. Sebi mekofrona enkwa na mitimi ya obi afra busa ena wode papa na ma na ma na mekre papa na busa na pare na frona ona no sa ti edin komo na nyene ena o ye se o ba na ntia be page mai na obi this year be di ho oba ye no woni na busa ni dia eso o da ga je so ro o kunu o anti na se na busa me di ntia ana me mama na paso omba na wajina eto no di bitu no ene ya dia no be ana tabi asembi tu na bisiana be bisana te o ya mo ko ze no hefa na paso mo na ta no ko na ono wa yon kom so na eni kwa se ya sa ba o tremia oba ya no wo se be page ma ya sa ba me bisawa asemo me kwa akra no edro na me mouse ka se ko na edro ben Obo mi amama sumi nyina sebitina ye titriti yi nsu nkwa na eso na o masum me manu sika we adwura hu doctor edi sika na man se onje no fanto edro ma edro ben na atobra me bisa edro ben o se wa ambo me edro ben mami obi so wasemi ya no obi so wasemo se edro ben o sika ma se to ma kama tem na wia me kama tem wia wasema na wa bisa me Debi won sem na ya wadodo wo ya nwonwan to no kwena wo pe no kwena wo ta wan tie te no kwena wo Robert me de bra na ya adwuma time ni nyina anya wo na oyere dia enti ye bisa o question point to point no e de ehia de oba ye bisa wo ne say wo se wonya mo no sika no de ode sende wo no aduro ben e no ka se toma no sika ben no de sende me edro okay man seni sika dro na o toma na me na e edro ben ya me pacha edro benya kana mansa nyina nti edro benya akobra what you learn 4 years me kwan matiti me more mu ahwaw sa uko jina school mu kwa usu utichi ana nkola sero efise wani su bire kwam do me ana matiti me more mu ahwaw sa udi scan loan buy no scan buy no udi akota asase ena wa kan kire me mba ne se mo kan kire me me ba cho Robert sisia wa say ma brabo nyina me ba wo nche na me yale sisia ma brabo nyina se me mba no so mo kwa dansem akra ba yo a o pese wanya ne mense sisia mo so nda fie me fra obisa akra wo so ni fie akra ni fie o fra me phone so o ba ni ho nti akra ne say ya wa asem me pa cho mpese me je nkra no o mo ntra me nche na hwo mo no ma brabo nsi ma me tira wa Robert se wonu oba ti oba ni bo adwaman oba ni ye niema a wo mpe wo na busu amane e mame mabo mane du ka dia na busu ano so ka kire o yeso waka wo moka wontie
Omokasi wonye adwaman na wonti enti dia na mo na be ma ese tu ana ma obetu ne se obedi na bidi abrada me say me bo mo mane no omo say omo fre na ompeke omo sa kakora wonti ade na me no nti Robert se si ade America ne se wan kasa fa ho koma adwura police fo obai se wabo no so nya mo na crime has no expiry date eti yebema police fo aye nhwehwemu se ye no krasa waboro na ma se ni ti aye titiriti wo ho network na atekọ wo ho na nasum efiri nso yebema police fo aye sa nhwehwemu no nti it either say wan kasa wodo ho bema police fo na say yebeboa na police fo abefa na aye sa nhwehwemu no ansa na chire de wo ho bia na yato aso because untimi nware oba enkase oba na ibo adwaman oba na yese ntu bedi na bridi abrada sa eyo obi di share sa wo pa na me akoma omo me say ti tere de oba de be kan no na wo di adi me jini nti na say ye be police fo ahwehwe me nyanje bibia ni samaji adi aka Robert meka se mia ma ye me hwehwe mu awie ba me jini nti na me say Ghana Police Service wo mo na criminal investigation ehye wo mo nsa eti ye be jai adi ama Ghana Police no man kasa ye sa investigation no ekwe ho matinti ida se wa do ho be ma police ana se ye be boa na wakọ police station ni ahya se ye hu hwehwemu wa for oba no wo se wonye wo ye kankan wonsam paso wa ye se ya na busua e na ade wo ma de kokoma o mo bokọ na dienti na se udi na bridi abrada Mami me say me asema wo kan sana me kan Pacho sisa me de ne ma prosi for me ma omo be kire me obama me adidi ball so sa me nwale ne bie ma na oba obadwaman so ye wale no Robert obama na adidi ball so akire sen obama me adidi ball so charity obama na adidi ball so akire sen okay ose wo ka kire ne say se wanware ubiem anaso de uma police a obama na adidi ball so akire sen wa be le do ba ko ka kire me say aware ne ninji ho bi na me titina me ware no me ka se me mpe biem na se me mpe wa na no cross sen me recording e kusasi musa wa first and last warning se me nim na me ku ani ma se obama me awro me ho sa recording ni wen kusasi mu wa he pacha wo me phone recording no ma producer mama se sia mo ma 3p international mama Robert also sending recording e wo kusasi kasa mu ka kire ne se wa anware wa oba pie na fa recording ma wo mo wa anware wa be ma titi wo bola so yampa asema wo ka no me gidi say mo record it ana ademi kan ye no mo beti Dabi demi bi sa ne say sa asem no ka kire no e wo kusase kasam baby okay nti ya je recording ni gina so mame ya je recording ya ba be ne ya kusase ni na beti no adwuma mo nti de gina so na ba wan di kan ya mbaba ma ne say bi di say wo ho me say nti de gina so na wadwuma ko na wo so police fa ko mo nchen a wo ba say bra chen de yeye why nti gina so ya pekusase kasa na wo ka kire ne say wo ba ma na didi bola so se wanware wa na so report uma police a me ba cho me pekusase ni a oba interpret asem we e de ama me nti enche me bie phone lines no wo ye amamre bi ewo oman mu na etiti titru ema na we no meka se abusua eraba ifiri mu ni abusua ya na sa amamre we wo mu no abantwa na ni nkoho yeto oman mu ni ete se yese mma bi ya bayifo ni akekere omakwa akogu baabi ni etete wo mu saa ebi ani so ahunu akopim se amamre bi kire se wokokasa ye bebu nti wode ahoma ayi e friend say entuma abonimu ekom de no hwe enema bi wo ho a ya susu wo ho Robert ya wo beda we susu wo ho se nti nka ye mia enka be ya medana wo Robert ya wo beda so nti se nka ye oba e na akwa aware se na obi ye wuse ya enka be ya wo de de ye wa enya wo de no yemfa nya ye yonko anase se wonua baabi ne kwa aware e na esono amamre no na ebro ene anitan ene enhyeso bebre ya wode hye ewraba de wo ka nyina no ye befa ne se ye no cause Robert ya frɛ wo no wanya asam papa bi anka etinka wonua baabi anka be ye odana we aban emfa ne nsanka ye frɛ ne se Robert eni kwa so ofa no hudi
cause wa ware na wa mamre kwan so no yesi na nantwie ne ekowro wo ho ne ekoyese wo de wo ba adwama ne de enye hwe na momoba ne de wono nso kwakwa ya na ya mamre enti yentimi nka ho hwe ba de bi wo ho a mode ye munuanom a mesra kusasi fo mpanimfo mo nsori na mo nkasa senti we so eka mamre no ho ana we de Robert de ye erabai eka mamre no ho wo so ogene ba aniti mesre kusasi empanimfo mo nkasa any other tribes a motete ema no what ye Ghana fo aside say ukro mamamre eye adwuma no wo bia ye Ghana ni aniti ni kwan say wutimi hye wo bi so etete no ebro no ede ye friend say woma de raba yi ken say ye no kra wo de ayi woma e pa na ni so no de blog obo no na wo ye be ma Maame fancy ah. Hello, good morning. Pacho Mama Charity Metna say Mami, good morning. Good morning. Amen. I'm Pacho Frozen. Pacho David. David, unim Charity. Pacho ni yaba no. Unia Charity ebokọ edubi se abusua no. Moto no pair she Robert Etina Bridia brother na ote hey wa network e wo ho na atekọ. E wo ho na aba ne blocks a Robert D shi ni tirimu no se niam ankoye munim ho asem. But as MFK. The okay na one ni kunu entemu asem na okay. Ebi wo ha minim, ebi wo so minim. Sa blog se ma okay minim ho asem. Sa wo ma na wo kan minim ho asem. Ne mo ni se me wo kan ya. The person you wanna know. In fact, Sentama one kasa ke be ha me pa. Number 1, Maame on the street. What say? Me papa ne maame me driver over parking. Bebe na mesrewa ma yenhwe de ehia na yewie be kọ ho no mesrewa. De ntia ya fro yi wunua yi ni ye de ne nkwa asem ti ne ya fro na asem a wakan ya se wo se ne papa so wa ne maame aduro na no ehia no. To bo asem ti ni MFK mesrewa pa mesrewa no ni adia e ha be kese pa. Chese wunua ne nkwa ne de ehia ne maame na wa ye na duro na ne ehia o kese. Ni na ehia ba se mo ke na pese me kle ho yi wa. David ma ye hyase free baby aye no ye pese edi fi ewie na bedu ho no maame se wakonta no wo buru nua bai wuni mu ansem yo mate ye tere se o afam onu ni kunu antokwa no afam ba ko pe somewhere like 11 10 to 11 and Robert ni mu friend say ni ba na dia wo ye ni o ye course be bre o dem na okoka ayantokwa eti eba salama wa holu nu ema ono nu aye gidigidi tuwa ede wa pie poli na bia ede wo no se ona me frɛ no ena me frɛ no me frɛ several one pikileta no pikile no say o wo hefa no so be me wo de wo kan kyerɛ me eti emo wona me so wo kan kyerɛ me say wo pɛti wo na anya ka se no pie ade so asa no se akola ba ko kan no no na kan no ena they can say what pie this is in the awo do the say ba bia wo na ya masu dwemra na ade chia e hudi e be ye ni ba ne kan se bebre ena me ka chen se ye wo ye no o kan se bebre bi ni sen e bi ni sai wo se Robert Abuno na Robert Bono no wa ba fi ya nyeden ya muwa no ena se me wa ka bia chen da ana going out catch no so catch papa ba ko fine and I'm saying bia me want no nim no asem na asem Robert catch me e no kwadia wo bu abusua no ani mu ase any saying Robert shop to one be ma store ho ni shop ho e ma Robert ko twa be ma the picture the sene and the man bu fu kan ka so go bu sene ni mu ase kra na de wo ye no wonya de nya ne sa ine kwanse de bia ade na me bake makonta no ana si mitim bake makonta no mitim fi so makonta no mitim fi so makonta no nya wo no na de wo ye no nye den nye sa nye ye no to the extent that me catch ni say me na me ni kuna enka makam no because me efa me chia na me ko chi so no be ma
ese baby a anase de onbe ma eye bibi sa nya de se mede na toriti na ndo ba je bu fo kasa ya no kate ko na se me fena wo fabien e ke firi wo na me fe Robert Busan se na makonta Busan se na ni na ba no ba fia na o se o ma fie onim ba de wo me fe ma me Busan no so won kenenka me fe no so a won fa nti later na me frɛ no ɛna ɔfae na busa sɛ ɔwɔ hin ɔsɛ ɔwɔ akra na msa akra deɛ woyɛ dɛ ɔwɔ anaa hin na ɔwɔ na ɔsɛ ɔwɔ akra baabi a ɔwɔyɛ adwuma ɛna mte sɛ berɛ bi kasa sɛ hwano no ɛna ɔsɛ yɛ ne bra na ɔsɛ neɛ ɔmfama na ɔne ne nkasa na ɔde fɔ no ma aberɛwa na aberɛwa mbusa mserɛ wo oni ba de boni o mi fie tam so mo mi pa chamate ni aba no na mini ba bi o ntina me busa no so o ne ho no oni ba bi boni am si yo eno chi ana msa frɛ wo na me ka tell say charity e say wo jam kola na ma ukunu na wo akɔsɛ ba bi bosome be siani na sabe asene kete makomɛ de mo ko na bra ni hu kwan fa so a e be sie asɛm no okatem se won ma bia nam so nya bo tafiri ho na se o de sema wode banana de bufo mi nya ba ro mo de no to no ni sema waka be go no aye tokoa no wodi ni ho e tokoa no wodi ni ho se bu so na yin bipa mu abu so de ni chini sa abu so de wo chini bra ya ma me bisa wa asemo me pa cho aprosifo no omo frɛ ni papa kuma na sa wo na ye frɛ wo eye na asem ni bedru anim ye frɛ me papa kuma na se ye frɛ wo ene kan ye why na frɛ why aprosifo ne frɛ ye no me papa kuma na ye frɛ na se wo na ye frɛ wo me police ni kan frɛ me no why na kan che se me ni mi kuna ako Robert me frɛ me na me papa bulai wan frɛ wan ka hwe ena kan eno me papa bulai kan che se me de Robert akɔ police station ofra kanche una ofra me ka se me papa kuma kanche se na me gu abusia ni ma se enti hu se obade be ma kɔ police station da enti de ma ye no me say papa kuma fra wa na wa anfrɛ wo frɛ me ofra wa na wa anfrɛ wo frɛ me e ka tem so no ni wo na say no police ni ga frɛ no aka eti ono me kasa wo so de ono to tin ono me kasa na net to ko na me de hello David wasama wo ka bebreba amaye din a metie onyina de me de wo mu ne say wo ka bibi sa wo no oba ate na sa wo yire efa wachi a wo de ne be ma busua sa wo kai sa wo kan sa me garo enti edinti na Robert su say we unua ba charity fa na chi ade no fa ne ma busua na fe say unua iba fie a wo say ya busua mu de wo kwa aware atena wa ware ase emma fie asama unua ba na kan no wo boa enti me nua ma aka na omo wa hefa ade no mantimi antena fie maame ya say ya keto omo nyina me maame hu kura oni ma bia ne mma ne wo me maame oti oni ma bia ne mma ne sisi ankura na omo wai ma omo wai bra omo wai akansa abona mu de ye beji because procession kwa na mo ye say ya kan de Lawson TV ya ba ne de mu de ye beji sa abode pa bisa mu be ku ya free ya se yensa hodi me mu be fa me ama wale kura tuo na mu didi machi wo forest mu e pam me na so na mde kwa invie na mo che mo kwa e bra nti dia mo ye na ye mo se ye nyina ye mba na ye wo mo nso mo nsai Shamim ya mane mba ne wai shankura ni sala mo sin nam ho te ye ka mo be kuye nti ye ka mo be kuye David me pa cho unu aba no wo se dondo afro te gare ni so a wo te aware no so timi tena je ne be I know you want to look at them, so Pena, Sabi, Obiasa, one woman on the power. It's on Pena. Simple, no more die. But David, what to me, David, what to me, what busia won't come. When you share to me, I mean, clear only David, Mame Kabi bin chira say, when you ba kwa warrior.
na obebo ni kunu kwa adu se be ma na eboro na wo akonta no wo na so gina mu esiesi asem na se onua ne ka se wontimi a abusu na mu gina mu gu aware ye Lawson TV ye ngu aware eti se wo ka se eyi woni ni kunu ni ntam nti won betimi agyae a be ma ne be ni fra abusu ensem nti ade na abusu ne wontimi ntai mu nua na chi ele pacho Mr. Number 1 busa mi ba ne se wono odi ni bi ma se ni be ma ne But because when was the last time I was on phone? I was framing. Or frame at them. Charity, David said, on regard to so ye niya and come here ye do Friday day. Oh, that be. And some of the you want to know. You will say, on regard to ye niya, and to me, and ye be a manoa. Ye do what friends up as can be a day. What friends up different to Aquantana. English never contano. Papa, and some of the dam will try to send you. Chasa, Mate, quite na kwakwa to us or say, and no, any as somewhere a here, and as a wood near barno. One no name kwana a dance same mono, and only here. Do I can't say, ne papa and mamma for girls and any here, dear. David didn't mean to us on Cassa. Me, my JM say, and Kawaya conta, I will be Jinam. I shall moon your bay, wait me a baby, and say, wait in our by. Oh, my goodness. Elder. I'm from Poma. And I'm a reho, and I'm a ya. Many at it. The ama many at it in I dear back. Say, yan here, ye be my be no my say, and moi. Brain in I Ghana for. Eh, yo, Areho. Sister in some walk and idea in ano. Baby, I don't know. I was say it to me, dear Nancy, from near catch there. Idea and yes, I deal we and yet. Baby, I don't know. I was see a corner. Aden. My fan say that bre mufesika at the court. Eko ware wo ba na yesede wakodwom akoto akonfem ede na befie na wo beye no de wo pe e na wo ya akonfem no mewura ho awie yi na ya meya yenua no ma siremfo ma no e fa titi mu a ahomete awade ya de wo kwa di tuo di wachi Ghana ne wo no Ghana ne wo no obi amro Ghana mra so sani ya yenuanom siremfuo ni bide mana ye nkoa no awose sa de ne ka ho asem awose abaibua ne mra na nhyehyɛ ye bone amamra eni we ya mamrefo mame nka no korɛ ade na mama nkwada no ne maya no eye kyese mobosa mewe aho ne ne ya me ye nyina no abrantie no waware ababa yi kwan wode no nam so bura wo bo no ayaya kadea ode ne namu nyina achi no na busuafo no abrantie ya okasa asesi yi ma di ne ho yaw ma di ne ho yaw na minim se obeka se de menua nam nyina minim na menua na nka nkyere me nti sei na makonta yede a ene mi begina me yahwe kwan ya befa so a ye bebo menua yi ho ban kyesa moji na ntwie nti obafie kura mapam no na ntwie ho hia echen nipa saa na omofa no kyesa waje na ntwie enti wo nipa no ho hia enti oba ne kwa ware no na ayayade bia wonam atiti bia bema de namu no so oba mom na ntwie anwaje enti ne ho hia bio wei ye di pia ka ma na je so wei wo di pia ka ebeje so on say yanka no kro na semfo ma na obreo semfo ma ni bi esofa aware boni etise hu na me Robert no awa abusua no na njie no omoje yenti omato na ma no enti ne wo pe ene wo ye se be matimi de wo ma ebo oba se wo se na adwene no ewa na aba life ewa na ko je se aye dum so eteko na adwene teko eya ne kran so o shaasi ese wo kasa utie sister na nsama wo ka na duru ba bia na se ne wura ya fi ne ho o so wo de aduane sinja so emutime hye na ne wura fi aware boni nti se na adwene eya te afa so ana nti na wo se yetra ho e ma ye te Ghana ha ye nyina ye te o mayi mu na sebe abusua bia mamre nti
ebinom nso fasa dabi Maame Frimpomaa de bi di wie nie o ka asem bi na ho ya me de Ghana obi amoromra so Robert akwa ode ababa ya fa so no sanhwehwemu a polisifo beboa yen ameya ye no say ye no kurese wode ababa ya fa sa kwan so e wasa branch ye che no na mrane ni die adan okore oba no watoro ayen samfo matinti nanaje ya arrangement na mame ya arrangement na police nkofa no wande o se wo mo na polisifo ye mo hwehwe mu wie na ye no krese omo ne yire a no magya na ma ne kɔ na se ya mpase wodi na bridi abrada o so akodu hospital ne yebisa wa o se mi defend mi kunu mafi ya mu nsɛm no ayɛ bebre ayɛ masom kɛsere ne na yɛn country nuanom mɛma sɛ ɔbaa ɔne ne wa aware ase a yɛn